Ohene ya wowo Akyem Adausena na Dr. Boni Abankro a wotoso enum na se wo ma ho kwan da mo bia me galamsey bia wona sase so ene agise nananom mo enimo mo mpene se obi free baabi na obetu galamsey be wiachi no ase won sase nananom asem ene won sentwerefo nhye mo de hye so no wase no Adausena ehene na Dr. Boni Abankro toso enum edituja ise sedie Adausena wo monsuo nyina ni ayebasa na enkoye no amakuafo ebere yi pa ansa no betumi anya ndobaye ne nyina egina sedie galamsey asifama ne moso wo mo ekuro ne mu ne senti enya de ono de ofa de ota wo mo achi anaso ofa wo mo so obaye do betumi bia sede be ya galamsey yi obetu ase kura e de afri ne kuro ne mu Yansa asini jina say. Yenya kwan enkwa fuom. Adwapade ni nyina nso so asay. Ene wo kopra mu a ye sipra ena ya divert no. Na pra basin nankasa mu ene yetu galamsey. Ni task force ena ebo galamsey yes ne ho ban. How can we get a wicked leader like this? Ye wo yesika. Ye wo ene ye ma ombidi. Ye behwe adwapade. Okwa yesi AVTI nchiri wama no dachi obi a wonni academically oriented no obekwa kosuansa no djuma enwachi mebuno bia wo mo honom enso so wede to aso se na ya aduanafo ne eya Adausena mabun die ya taya hin eya na Dr. Boni Abankro tosunum achi se ye wono afobusem bia ya de babre no se si a oso abutu na akwanwa no ede afobuo ana se ede no owo a ode gbo no kwa adu yani ni hwe ya se ose wabutu na Dr. Boni Abankro akwanwa yan Adausena man ya de nana no ya kwa so pa ne se ya hen obowura ukrom ida se one man the kwan wanye galamsey ana se endowment fund one farmer no ankodi a obetu Adausena de oba wotu ahemfo ba yen wotwe e won potem ha aden asene betu afosu betu ayerebi betu pankese osi betu ekuase betu uhwe nso a wo nya mfomso bia